Bismillahirrahmanirrahim. Mensatahui Kak Diasin ko, pakatong anjak Pulau Jawa. Salam manis sikam sampai ko, pakai salam pembuka cawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera goy ham seunyina. Tabi pun nabi tabi jamakuti humpok seunyina pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi azmain. Amma ba'du. Saya sikam hormati Bapak Ibu Dewan Juri peserta lomba seunyina saya berbahagia. Puji syukur payohan panjatko kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya kadu ngejui ram kesehatan sehingga ram humpok dapat berjumpa di dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu. Bapak Ibu Dewan Juri, dalam kesempatan saya berbahagia saja, izin ko sikam menyampaikan sebuah pidato saya bertema melestarikan adat budaya Lampung. Bapak Ibu Dewan Juri, indai kanca seunyina. Lampung sebagai salah satu daerah di ujung selatan Pulau Sumatera, ngedok kekayaan budaya seluar biasa. Mulai anjak bahasa Lampung, pakaian adat, senayah makna filosofis, tarian tradisional gogoh tari sigah pemunten, hingga kain tapis senayah keindahan nilai simbolik. Angin, pertanyaan nih, apakah ham sebagai generasi ganta hadu cukup peduli gue melestarikan? Di tengah kemajuan teknologi, rasni arus globalisasi, budaya Lampung menghadapi tantangan balak. Generasi muda saat sija lebih pandai jama budaya pop Korea dibanding marga adat Lampung. Naya hanjak ham semak lagi pasti berbahasa Lampung. Apalagi memahami falsafah hui unun Lampung. Seperti PL pesegiri, nemui nyimah, dengan nyampung, hui sakai sambayan. Bapak Ibu Dewan Juri, indai kanca seunyina, alasan utama ngapi budaya Lampung mesti ham melestariko. Iyulah, tanpa budaya ham hanyalah sekelompok jelma tanpa akar. Ulah budaya menunjuk ko sapaham, anjak dipaham ratong. Budaya Lampung muni sangat jama ajaran tentang tata kerama, etika sosial, semangatan bersama. Sija iulah bekal moral saya sangat diperlukan di dalam kehidupan modern saya serba individualistis. Budaya mak sekedar milik masa timbai. Lamun dikelola beno-beno, budaya dapat menjadi daya tarik wisata, sumber penghasilan masyarakat melalui produk kerajinan, pameran kerajinan, kuliner tradisional. Lalu api saya dapat ham lakuko gue ngelestariko adat budaya Lampung. Tentu ham mesti belajar bahasa budaya Lampung sejak dini. Hulun tuha guru komunitas mesti tulungan mahai generasi mak lebon kemampuan berbahasa Lampung. Selanjutnya ham mesti ngedukung kegiatan seni budaya lokal. Jamaca menghadiri, mempromosiko festival budaya, pameran kerajinan, atau lomba-lomba tradisional saya mengangkat budaya daerah. Bapak Ibu Dewan Juri indai kanca seunyina, generasi murah, iulah ujung tombak pelestarian budaya. Amun mak ham, siapa lagi? Lamun mak ganta kemeda lagi. Sebagai generasi muda, ham buat kesempatan menjadi agen perubahan saya mak cerdas secara akademik, angin munih bijak secara budaya. Payu ham ubah cara pandang ham bahwa budaya daerah Sina kuno. Angin cawa ko dalam hati bahwa budaya Lampung Sina keren, bernilai, berkelas. Akhir kata izin ko sikam, tutup pidato sija jama sebuah pantun. Lapah-lapah mi Tanjung Karang, ngebeli tapis di pasar pagi. Budaya Lampung mesti ham junjung, makai mak ditelan zaman nanti. Demikian pidato singkat sija, semoga dapat jadi pengingat sekaligus menjadi penyemangat gua ikuti seunyina. Amin ya rabbal alamin.
Lamun buat kesalahan sikam kilu maaf, jama Allah sikam kilu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang imanihan pun.